Imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Sibonga umdali osephinde wasivusa. Sahlangana kuleli iSabatha elingcwele. Siyabingelela kubalaleli bonke beInanda 88.4 FM indawo ngeendawo lapho bekhona. Sibingelele studio. Sibingelele mfundisi. Asibingelele ke kuphinaphi la kufinyelela khona iphimbo leNanda FM umhlaba wonke. Sibingelela amaNazaretha siwavuse. Namhlanje sizocila kakhulu into eziningi. Sithi 1910, sithi 1922, sithi 1933. Sikhuluma ngalezo zinto namhlanje. Siyacela ukuthi osevukile akavusa omunye sokonakele. Siyabonga mfundisi. Inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni. Uthabo kaSambuthi lo ohleli nani umfundisi JS Mhlongo. Sibe khona nomfokamandla uSandile umfokamandla siphinde sibe nomdidiyeli wethu Andile umfokadlamini. Ithimba lonke seliphelele sesivukile sibonga ukuvuka njengoba lonke ngicizelele. Njengoba usushilo mfundisi ukuthi namhlanje sizobe sihamba kakhulu phezulu kaMarch 10 1910 neposter ethi yasho lapha ya ukuthi uMarch 10 lo amaNazaretha akathi ukhisimusi kuthiwa ukhisimusi wamaNazaretha uMarch 10 sike sakhuluma kakhulu ke ngokhisimusi ngoDisemba sakhuluma ngokhisimusi ukuthi yini ukhisimusi sawuchaza ukhisimusi nakho ke sekuvela ukhisimusi wamaNazaretha leli gama la khisimusi kuzofanele kube sibheke ngoba ukhisimusi kahle sike sibone la izweni ukuthi isikhathi sokujabula isikhathi sobumnandi sekwaba khona into ekuthiwa ubumnandi khona nezindawo namhlanje kuthiwa isebumnandini manje asazi ke noma nala eNazaretha sekukhona ubumnandi yini sekusemnandini yini njengoba sesinokhisimusi ukhisimusi into obumnandi leli gama lifitha kahle yini kulento esenzayo samaNazaretha ngaphambi kodwa ukuthi singene lapho kuMarch 10 ngoba uMarch 10 lo uzoqoqa into eziningi esobe sikhuluma ngazo engathi singabuye sithi ukuthi xinti sikhumbuza abalaleli kwesasikhuluma ngeSabatha edlule sikhulume kakhulu ngokudla ngeSabatha edlule engicabanga ukuthi ukudla kuyangena kulento esobe siyithinta ngoba umthetho wokuqala uNkulunkulu awunikeza umuntu sike simasifunda lapha encwadini kaGenesis umthetho wokudla ingakafiki ngisho 10 uNkulunkulu lapha ensimini yaseEdeni uthi Adamu idlani konke nidle kodwa ningakudli lokho okuchaza ukuthi omdala weinsuku umthetho awunikeza umuntu okudla ukuthi idlani lokho ningakudli lokho kusho kwakunogcopho okuphakathi nensimo kwakunogcopho kodwa ngathi ingcikithe indaba isekutheni indaba yokudla kukhona ukudla okudliwayo kukhona ongakudla kukhona okumxoshayo uNkulunkulu kukhona okumsondezayo uma udle lokho kumxoshayo eduze futhi wena usukuyixosha eduze kwakhe ngoba uzokukhipha umoya kaNkulunkulu uma usufaka lokudla lokho so kukhona ukudla ongalungile ukuthi sikudle ukudla okwenza ukuthi ungakwazi nani ukuthandaza ungakwazi ukukhuluma ngoba ukuthandaza hlahle ukukhuluma noNkulunkulu manje kukhona izinhlobo ke zokudla ezenza singakwazi ukuxhumana noNkulunkulu sichazile sakhuluma ngengulube sakhuluma ngotshwala sakhuluma nangezinye izinto kodwa nangemjovo sakhuluma nangemjovo izinto ezingena egazini zonke lezi mfokamandla singakaqhubeki nomfundisi mhlambe singabuye sithi ukuthi ukukhumbuza mhlambe nowayingalalele nowayilalele simkhumbuza ukuthi sihambe phi ngeSabatha edlule izini lezi sithi masiyifaka emzimbeni yethu bese sisibangela inkinga komdala weinsuku ngibingelele
wonke abalaleli benanda ngibekele kuwethabo nakufundiswe inkosi amen namaNazaretha umhlaba jikelele nomhlaba jikelele muthi indaba yokudla baba Thabo ushembe fika nje into yokuqala wathi wakufundisa noma ngathi okokuqala wakufundisa ukuthi abantu asifunde ukuziphathela ukudla kwethu nengithi ukuziphathela ukudla kwethu sizilimele sizifuyele kodwa ke ngibona ngathi mhlamba sikubambisisanga lokho ngoba namuhla ukudla kwethu sikuphathele izitha zethu lethwaye ke sineyinkinga ezingaka endabeni yokudla ngikhuluma nje kukhona ngisho inqolobane yembewu angazi noma abalali bayakwazi lo kunenqolobane yembewu sikhuluma i-vault seed vault eyintabeni zekwenye zako Antarctic ko North Pole yakhelwe entabeni Thabo nami mfundisi inkosi nabalali benani kuqoqwa imbewu eyimvelo iyagcinwa imbewu uhlobo eyinhlobo ngeinhlobo zomhlaba wonke then thina ke bese sakhelwa kama-GMOs ngoba wathi ushembe asiziphathele ukudla kwethu ngoba ukudla kwethu kuphethwe izitha so manje babeqoqa lembewu kade lukhona luhlelo uzokhumbula nje khona uhlelo ade lihanjwe impela uhulumeni nenhlangano lezi zokudla noma lezi eziphatha ezokulima kwafika uhlelo othmotrial lalela luhle molalela ngene luthi one home one garden lapho ubufika uphiwe khona imbewu uthatha lembewu kodwa sinike wena leyo isebenzisayo ngoba lembewu lena ikwazi ukumelana nobusika nehlobo le abakunika yona umkhiqizo uwaya so lelo hlelo kolalithatha lezi imbewu kuze ziyogcinwa ngoba ekugcineni isitha sifuna ukusibamba ngokudla ngoba thina sabantu abamnyama sisidle mhlambe kathathu noma kane ngosuku ngoba umzimba wethu udalwe kanjalo nemelanini yethu idalwe ukuthi sidle kanjalo sathinta ke Thabo ke izinto ezingcolisa idokodo mama usuthinta ngokudla ukuthi athinta ingulube ubungozi bengulube kumuntu hayo oyinazo kuphela kumuntu nje jikelele ngokwezempilo nangokweze science nangokwezenkolo sakhuluma nangesenomics ukuthi senomics iyini senomics sakhuluma nangodokotela owakhe imjovo ukuthi nangokwemjovo futhi kukhona ubuthaka obufakwayo zonke lezi zinto lezi zakha ubuthaka kumuntu nje okholwana ongakholwa so sathinta into eziningi sakhuluma nangosushi Thabo ukuthi isushi nayo lobungozi bayo noma ikuvela nje ixakisiwe yabona nje ilobungozi bayo kuningi Thabo noma sakuthinta ngakokunye kodwa kuningi ungakhuluma ngesihloko sokudla kukodwa ngoba lezi zinto lezi empeleni bazenza nje basuke benzela ukuhlukanisa noma ukusiqatha noNkulunkulu uzokhumbula mfundisi abantwana bakaIsrael bethunjelwe eBhabheloni neBukadnezar into yokuqala yenza kubona ukubashintsha ukudla wasebafaka ukudla kwakhe ngoba wayazi ukuthi lokudla lokho abafaka khona kuzogudluza uNkulunkulu kubona babaningi ke abathi mase befika lapha ya base beyavuma kwathiwa idlani ingulube bayidla kwathiwa idlani lokhu kwayidla kwaze kusala labafana ke laba Daniel nabangani bakhe base beyanqaba bona ukudla lokudla base bekhuluma nenduna le bagadile base bethi bona cha abanganikezwe inyama nje kakhulukazi le ngihlale ngikhuluma ngayo bayichitha impela bayichitha labafana inyama bathi cha thi amaKristu kabe nento ekuthiwa iDaniel fast la engayidli khona inyama athi afastila wayidla inyama ngoba iyaziwa ukuthi inyama le ukidla kakhulu kunomthelela
ongemuhle ngisho emzimbeni. So base bayincaba ke bathi sinikeze izithelo thina namaveji, badla imfino, badla imfino eyabasondeza uNkulunkulu, eyabanikeza ukuhlakanipha kakhulu. Futhi kuthiwa mawuthi uyayifunda le ncwadi kaDaniel, ngithi uDaniel 7 mangikhumbula kahle, baba bahle kakhulu emva kweinsuku eziwu7, hayi ukuthi uDaniel 7 bedle lemfino le, baba bahle kakhulu, bakhazimula labafana, badlula bonke abantu. Emva kwalokho futhi kwatholakala nokuhlakanipha kwabo nje ukuthi bahlukile. So ukudla esikudlayo kuba nomthelela emoyeni, enyameni, engqondweni yethu. Ungabona abantu nje bephenduka izilwane kanti into abayidlayo into esiyidla thina, ubone senza izinto ezingasile kanti sidla into ezingasile. Awukwazi ukudla into engasile wena wenza into esile, udla into engasile nawe uzokwenza into engasile. So izinto ke lezi umdali uShemba afika sifundisa kakhulu zona, kodwa esesiyikhohlile njoba sike kuMarch 5 kuMarch 10. Ngicabanga ukuthi uMarch 10 masithi uKhisimusi kobuNazaretha, uMarch 10 fanele ngasivuselela sikhumbuzane ukuthi buyini ubuNazaretha, yini lebo abazosifundisa zona imfundiso, yini buze bufika nje yini yona lo buNazaretha bufiki obufikile. Kodwa engathi sesigxila kakhulu ekutheni siyabhiyoza singakafiki, kodwa lapho umfundisi njoba sishilo ukuthi into uNkulunkulu ayifundisa umuntu ukudla ensimini yeseEdeni. uShembeke yena into yokuqala uNkulunkulu amfundisa yona mayifika ekhuluma naye, wamfundisa ukuthandaza. Iloko uthi iphumela ngaphandle, usho njalo ke iphumela ngaphandle umkhethela indawo. Wayengakwazi nokuya esontweni, wabuza ukuthi yini ukuthandaza, uthi uNkulunkulu uphumela ngaphandle. Uthi wathi mase efikile lapho la kufanele athandaze khona, weza kukhona into enyakazayo ngaphakathi kuyena. Ngenye indlela ngesikhathi kunyakaza lento ngaphakathi kuyena, ingoba uNkulunkulu wayithola indawo yokungena kuyena ngaphakathi. Yanyakaza lento, kwase kuba khona amazwi aphumayo awakhulumayo aqondene naye nempilo yakhe enyameni nempilo yakhe emoyeni, akhuluma noNkulunkulu ngqo. Ngenye indlela konke akukhulumayo kwaba yinto eyavela uNkulunkulu ngoba wathola indawo ngaphakathi kuyena. Ingakho uma uNkulunkulu engekho ngaphakathi kuthina, asizokwazi ukuthandaza, asizokwazi nokuthi kuthandazwa kanjani. Kodwa wafika wamnika leyo ndawo wesefunda ukuthandaza. Eke ngithi ke ingakho uma eseqala ungena akhibandla likaNkulunkulu athunywa ukuthi azolakha ukuthi liwe abantwana bakaNkulunkulu libuyele kuye, ulifundisa umthandazo wokuvuka, ulifundisa umthandazo wokulala, uselifundisa umthandazo wesithathu, umthandazo ayifundisa kakhulu. Kwase kuba umthandazo wokuthi nje nazi imthende yokusa isiqhamukile, ngibonga ukuthi ngiyavuka. Wayesethi lapho ngivuse Nkosi kade ngilele, ngiphaphame, ngingezwa izwi labantu, ngilizwe izwi lakho. Fundisi awuyiqale phansi engathi khona izobajomba le. Noma ngiyibeke kanje, imithandazo emisiweyo ebandleni lamaNazaretha mingaki? Imithandazo emisiweyo ebandleni lamaNazaretha mthathu. Ngaphandle kokuyithandazela mohluphekile wena ungathandaza nomnini. Kodwa khona imithandazo okuthiwa ikufuna zonke izinsuku zokuphila kwakho. Umthandazo wasekuseni ngo9 sizoqala ngawo ngoba kusuke kusile. Umthandazo wantambama ngo6. Bese kuba umthandazo ka4. Wokubonga ukuthi naku kusa, ingakho uthi ngivuse Nkosi kade ngilele, ngiphaphamele ukulizwa izwi lakho. Uthi ufika ngo9 isihlabelelo somthandazo ka4. Isihlabelelo somthandazo ka4. Isihlabelelo 63. Yebo. Esithi ngivuse Nkosi kade ngilele, ngiphaphame usibona isikhuluma ngempela ngesikhathi sithi imthende yokusa iyababamba
abaningi bangakwazi imthende yokuse uyabona umubuko olwandle kuqhamuke ilanga lisakhanyela kude kuqhamuke kube ngathi kubovu iyona mthende yokusake leyo bese kuthiwa isifingo sokusa singakafiki siyababamba abaningi iyona yonke leyo nto manje na ke uma uvukile wathandaza asizokubamba lesifingo sokusa lemthandazo omthathu bese kuthi lo ka12 ke sikhule sibuke kuphakameni umthandazo ka12 bokuye kuthi uma kukhona into exakile ngiyaxolisa imfihlo lesi kodwa kufanele umuntu ayichaze ngoba sebethatha ukuthi abantu into yabo nje bese kuthiwa thandazani ngalesikhathi kuukuthi inkosi yayibale ngisho insuku ithi akoba insuku ezingaka kwakungenzeki iphele lezo nsuku ayibalile engabuyile uNkulunkulu waphendula wathi lokho sokwenzekile manje na ke ngaleso sikhathi mubhekisisa kwakuyingoba abantu ababenza lo mthandazo babengadli zonke izinto lezi esezidliwa namhlanje sesithandaza kuphela unyaka ngoba uNkulunkulu akasizwa ngoba kunephunga lokudla ungezwani noNkulunkulu siyamkhipha ngaphakathi sidle ukudla kaNebukadnezar yebo ukudla lokusiphathela uNebukadnezar manje ngoba sidla kona ukudla kwaseBhabhiloni kushuthi isystem ngisebenzise nje igama ezosetshenziswa ilizwakale isystem yaseBhabhiloni isekhona saqhubeka yona konke Mr Sambothi ukudla okuqalekelayo kunesiqalekiso angano ngizwakala yini ukudla okuqalekelayo kunesiqalekiso ngoba kukona kufakwa ukuthi uthande kona kakhulu kunokucabanga ngoNkulunkulu khona abantu ukuthi kuqambe kuphuma iSabatha bese bethi hey into nje ikhanda letiye uyaliqalekela manje ukhumbule ukuthi into oyiqalekelayo isono uNkulunkulu ingakho kuthiwa singabheni ngoba igama elithi qaleka liqhamuke egameni elithi siqalekiso umoya wakho usukuthwetshulwe ile umoya wakho uthwetshulwe ilento wena ungaba senkonzweni odima uqalekele ngomzimba ngeke wenze lutho ngeke wenze umzethu umuntu angikwazi ukusebenza ngingabhemile kunabantu abathi angikwazi ukusebenza ngaliphuzile itiye hayibo ushukela lo mina ngiyambona umuntu othi akakwazi ukuya etoilet ugwaye ungekho nakho fanele athi mayingena etoilet alayithe ugwaye so bayihabit fanele athi mayingena etoilet alayithe ugwaye manje na ke zonke lezi zinto ukhulumile ngazo uShembe abanye wakwakhuluma nangoPhaphament khona abantu obethe shumayela ebedla uPhaphament esontweni udla uPhaphament udla olimini lwakhe sokhona izinto eziqhamuka kulo Phaphament seyihlela olimini lakhe ayethe singena nokudla babufundisi ngenxa yezifo lezi ezidalelwe umbuso waseBhabhiloni osibusayo manje uthola ukuthi manje ungena etempeleni nokudla ngoba manje kuthi ushukela usuphansi fanele nginyusa ushukela yini into edala ukuthi kuze ube njalo ile mbuso ulokudla lokhu kwaseBhabhiloni ngoba ababusi bafuna ukuthi kube nento abasibamba ngayo ngoba awukwazi ukuphatha abantu ungaba control ungabalawuli ngandlela thishi ukuthi basilawula ngokudla sithinte eyomthandazo into yokuqala abasibambe kuyona ukufika bephethe umthandazo wabo base bethi menithandaza noNkulunkulu wabo menithandaza anothi manje mokuthiwa umuthandaza uthi kanti umuthandaza usukungathandazeli yini ongaphakathi kuwena umuntu ngamunye mase unomthandazo usuvundiswe wona bathe besuka lapho ilikhuni lendaba mesikhuluma ngokudla singakhulumi ngokudla kuphela kwase kuthiwa amanzi lawa asemfuleni azosigulisa singawadli sebewangcolisile namhlanje ngishekhaya sebewangcolisile emfuleni zobafuna ukusinika wabo ngisemakhaya impela sufika abantu bethi hey amanzi aphelile empompini naku umdlodi naku umngeni bathi hayi amanzi aphelile empompini usasho umdloti ke mfundisi kukhona neziphethu uzonyanya kumdloti khona la qubuka phansi akawaboni akekho umuntu ogijimayo ufuna wona
kodwa bafuna lawa sempompini angithi asefakwe lento oyizwayo ukuthi olimini muphu amanzi esiphethu olimini ane taste enomehluko kakhulu uyawezwa ukuthi olimini enze enye into uma waphuze manje amanzi esiphethu awusheshe uomela amanzi kodwa lawa esiwaphuzayo esothola empompini uma waphuza manje kade waphinda uphuze futhi yilento efakiwe kuona ukuthi wadle njalo ukuze kukhuphuke imali ozoyikhokha nanokuthi umfundisi lento eshuthaba ukuthi kungabi khona ukuxhumana ngokomoya kwakho noNkulunkulu izinto leseyifakiwe kuona ufaka umgoga ukuze ungakulangazeleli ufuna ungakulangazeleli ukuthandaza kodwa ulangazelele lokho kwasemhlabeni ngamanye amazwi mfundisi umuntu othi akalidli iphilisi unamanga angathi unamanga ngoba khona nabantu abadala unephutha ngoba uthi uvula umpompi uphuma ubemhlophe amanzi yini kanti lesuke ifakini njengoba uwavula nje abemhlophe athi nje selifakiwe iphilisi sekhona izinto already lifakiwe le inkukhu ka 4 weeks ikhula ngephilisi udla iphilisi inkomo ziyajova khona izinto esezenziwa manje athi siyajova yebo khona izinto esezenziwa manje kuxuthwe inyathi nenkomo ukuze kuphume umkhiqizo othe no angithi inyathi ethe kwankulu kuphuma ononi kuxuthwa inyathi nenkomo ubusuthi wena uyidla inyathi kanti uyidla kuyona lenkomo othi inyama yebeef wena ngoba manje imboni le mfundisi enkosi ibheke iprofit ukuthi wenzekani namhlanje khona kufanele sikunake kakhulu ushembe methi ekupheleni kwalomthandazo thabathi igeja ulime wayekhuluma iqiniso eliphelele ngoba lokakudla ayeda sikulime akunazi izifo okufuna sikunake namhlanje ukuthi isikhathi esiningi uma uthi uyolashwa zikhona izinto zokulapha umuntu asinde kodwa ayisasetshenziswa unika into okuthiwa yidle njalo ukuze kuqhubeke umsebenzi manje imboni le baba imboni le sibhekene nesimo sokuthi umbuso khona lo waNebukadnezar ungawi so ukuze ungawi imboni ayihlale ikhiqiza and nathi singabi nakho ukuxhumana noNkulunkulu ngoba sixhumene usho ukuthi manje sesizophaphama sikubone okusilimazayo sikubone futhi okusiphilisayo uzothi ucabanga uNkulunkulu ubucathi hayibo kambe ngo9 kufuna ngidla amaphilisi ami sawa amaphilisi angaphezulu kwaNkulunkulu amaphilisi manje asengaphe yiwona ukhonza wona manje umbuso wamaphilisi kwaNkulunkulu manje konke lokhu kwenziwa ukuthi sikhohliwe ukuthi kakhulu thina amaNazaretha ushamba usitshelile ngayo yonke le wayazi ukuthi lento izoba khona thabatha igeja ulime uzophila ngakho ngoba kukhona ongaphilisi yena uyakwazi sophila ngakho sophila enyameni sizophila emphefumulweni sizophila ngayo yonke indlela uma ukhuluma leyo nto umfundisi ngoba eyokudla bezidlula nje kuyona sesongena sigxile kule emthandazo ngikhumbula indaba eyake yenzeka wena njalo wafika neKuranda manje wasebenza umsebenzi omkhulu ngoba ngibe ngikhumbule kulona indaba ekuyenzeka kumprofeti uMuhammad kunensizwa lensizwa le kunensizwa nomama neintombi ekholwa kakhulu uthothi uyakholwa lo muntu akaphuthi sesabatheni uhleze khona kuhanjwana uhleze khona so kwakunensizwa ke nakhona ethempelini lapha ya ayithi umprofeti Muhammad ngizothi ithempeli ngoba ngenzela ukuthi namaNazaretha ezwe kahle kushuthi emosque noma emasjid okuyindlu ekuyithempeli lamaSulmani iyayihlala njalo athi manje uyafika ekseni uyayifica emthandazweni wasekuseni ukuvuka ikhona abuye ngomthandazo wokuvuka ikhona abuye emini ikhona ntambama mabezosha umthandazo wokulala futhi ikhona ihlezi la ethempelini iyaclean iyashanela yenza yonke into iyasebenza ethempelini bese kuthi ngeminye imini
afika umprofeti afike ephethe imbazi ethempelini afika ibeke lapha ya bese ngena ngaphakathi kuthandazwe kuqede kuthi makuqedwa bese ibiza lensizwe athi hayi ngikuphathela isipho namhlanje bese inika lembazi athi nayi imbazi engikupha yona hawu ijabule lensizwe ukuthi hawu ushembe nje mayikuphinte noma akuthiwa uyazi uzuyenzani kodwa ujabule ukuthi ngiphe ushembe lento umalume wajabulela ishumi walibeka iminyaka ngoba uthi ushembe kuba igugu ke yabo nalensizwe yajabula iphiwe imbazo angazi mina yayizoyenzani wayeseyithatha umprofeti wahamba nayo wafika ehlathini base befike bayagawula ingodo bagawula bayibopha ingodo wasethi ayihambe nalezi ingodo iyidayisa emarket yahamba yadayisa lensizwe iyabuya nemali yazomnika wathi hayi imali yakho le mali lembaze yakho ngikunikele wena awu yajabula yabonga yahamba yaye ekhaya mayibuya behlangana ngakusasa futhi ethempelini wayibuza uthi hey manje khambe kanjani ekhaya ku right wathi bajabule kabe ekhaya ngifike nanemali njengoba ngifike nanemali hawu unkosikazi ujabule kabe ngendlela ngamtshela ngathi ngiphiwe wena imbali wathi wenze njalo ke njalo makuphela umthandazo uthatha imbazo uhambe usebenza uthini ushembe uthi ekupheleni kwalomthandazo Sabatha igeja ulimi uzophila ngakho uyababona labantu basezulwini ukuthi lento yabo iyafana bafundisa ukuthini la emthandazweni khokho asithandaze siqeda ukuthandaza sihambe siyosebenza sizophila ngakho lokho manje le ndaba leyo ukuthi kakhulu Thabo ukusebenza ngani uzosebenza ngani ngisho khona akusho ukuthi hambe uyosebenzela hambe uyofuna umsebenzi so labantu basezulwini banayo lento kusifundisa ukuthi siyimele singanciki basifundisa lokho ukuthi singanciki sakhuluma la mfundisi sakhuluma ngoshembe etshalela abantu imali uyayibona ukuthi iyafana le yebo iyafana ukuthi ushembe watshalela abantu imali abantu bayalindela imali le eyakhiwa izitha kanti ushembe bafundisa umsebenzi so labantu laba basezulwini banakho lokhu ukuthi bayasifundisa indlela zokuphila bese kuba yithini esiphume eceleni usuchazile mfundisi umthandazo ka4 wachaza nesihlabelelo sakhona kusikeze ake singene kule imbili kule imbili umthandazo wokulala Siqale ngokuvuka nomthandazo wokuvuka umthandazo wokulala nokuthi yavela kanjani nje nokuthi zibe khona uyabona umthandazo wokuvuka umthandazo osemqoka kakhulu lapho sibonga khona ukuthi uNkulunkulu ukwazile ukuthi umphefumulo wethu silele ngoba uyathatha umphefumulo omulele ukwazile ukuthi awubeke esandleni sakhe ukubone mawulele uyaphupha ubona usegola ubona ukuna yonke indawo uhambile kodwa masuvuka uNkulunkulu awubuyisele umphefumulo wakho mawusuvuka mawulele kulowo kuvuka usuku ucela uNkulunkulu kuzona zonke izinto ozohlangana nazo endleleni uyamuzwa la ukuthi thini usivikele emazinyweni alezo zitha zethu akasha amazinyo lawa alumayo kuphela usho namazinyo esitha esizokulwa nomphefumulo esizokulwa nokukholwa ilingo ezizokuphazamisa usivikele emazinyweni alezo zitha zethu uthi uyogibela eTexini nje ukusuka indaba nje usuxukunyazwa umfana nje la ushaya isicapha mhlawumbe bange ukuthi ufike nemali ehlangene ekseni kangaka wena baba ukuthi izo lezi zinto lezi ushembe athi akhuluma ngazo ngiye ngibone ngizongena kakhulu kweSabatha ngoba eSabatha kufuna sigcile kuona konke semqoka kuona okay ukubone uma uhamba kuyiSabatha uye edolobheni sengigcine ngibalekela impela ususo umuntu ngento encane nje izinto zikaNkuluNkulu uyabona ngeSabatha uma udlula
kule idolo ezidayisa inyama ezithandwa abantu eyikhulisa futhi azive inuka kahle mudlula ngeSabatha mudlula ingakho kufanele siqaphele ngomthetho uthi uShembe anobheka isikhathi umphefumulo wami ophume ngaso okwabo 9 o'clock abantu abaningi bathi ngikhathele kusena ngiyo esontweni noma sesithi umfundisi hayi ngoba ngithandazela ya isonto lonke akade ngithandaza awu kanti ke inkinga yinye ukuthi usuku lesa ngifuna ukuchaza lo eSabatha wasongena kakhulu kona kakhulu kufanele siuchaze namhlanje ungisizile uSambodwa ngikhumbuza into esemqoka kakhulu lo eSabatha songena kuona kakhulu namhlanje yes ithi inkosi ngelinye ilanga eke ngikhulume lento sasikade sishaya insimbi la khala khona insimbi yezingane kuphakameni inkosi ibusisa ukuphakama kanye nabaphathi kwakho sesine style sethu somdansi esiwenzayo mesishayinsi kanti uyasibuka ume passage la lomgwaqo okhuphukela uyodlula ngasensuka ngihlali abakwazi abantu ensuka ngihlali indlu leyo ukuthi sensuka ngihlali umi lapho ekhoneni lapho umi ngelokuzana esangweni lakhe lasendlini emhlophe sathi nje masiqeda sithi amen sambone esemile seza sifike sime wesesibuza yini leniyenzayo lapha uzophendula oba uthi lalelani kusasitshela uthi manenza lo mthandazo eniwenzayo okukhala kwensimbi ekseni oyingane lo ikhala ngo6 iphinde ikhale ngo6 ntambama uthi ngo6 ekseni nisuke niyakotshela ingilosi ukuthi aziphume ezasebusuku ekade igadi imizi yamaNazaretha uthi ke le ingilosi egadi imizi yamaNazaretha uthi ifike izibone esicabheni kubhale ukuthi dumisana uJehova amen kunencwadi ethi iminyango yendlu yakho mayidumise uJehova iminyango neinsika zendlu yakho mazidumise uJehova into esemqoka kakhulu kunayo yonke lento ukuthi eminyango yamaNazaretha lodumisana uJehova ngoba uthi ingilozi lezo ukuthi makukhala insimbi shawa izingane uthi ziyaphuma zihambe ziboka iminyango ukuthi iminyango ibhaliwe ukuthi dumisana uJehova uthi mayifika lapho ifika igade isitha ukuthi isitha sakho singakuvukeli na dumisane lapha nakho izinsika zendlu yakho u14 kumthandazo nokuvuka izinsika zendlu yakho mazidumise uJehova neminyango yendlu yakho mayidumise uJehova umthandazo wokuvuka lo ukuthi ke ithi ke inkosi yasekuphakameni ithi ningaphindi nidlale ngalento lesithi inkosi busukuphakama kanye nabaphathi kwakho nina kwase kuyinto okudlala thina kwase kuyinto yokudlala ingane vele nje yonke into igcinisa umdlalo into kaShembe ayishintshwa nje ubona abantu beshintsha amagama nje sase sishintshile ngomthetho ukusho sasilandele inkosi busisa ukuphakama kanye nabaphakathi kwabo thina sesishaya awubusiso kophaka oka sokhona no ongekho okanye abafana basho abaphakathi kwabo sesishintshile indlela esatshelwa ngayo ukuthi uyisho ngokuhlonipha uyamuzwa emthandazweni weSabatha ethi uma ukhuluma noJehova oyendlala kahle inhliziyo yakho namhlanje zingaki ihlabelelo asinika ukuthi ihlatshelelwa kanjani ngoba ingilozi ifike yamnika leyo ndlela yokuhlabelela ezumthandazo futhi esesihlabelela ngeyethi indlela asazi ukuthi wathi meta sithethelele ngale ndlela ingoba kwakwenze njani namhlanje usuthola abantu kuhlekwe insini uyasiluleka uthi la ekhaya aluhleka uhleko lweinkawu
ngisho ukuthi ke uma kukhulunywa ngomthandazo kufuna sibheke kuqala ukuthi lo mthandazo esiwenzayo siwenza ngendlela yini sasithandaza masithi inkosi ibusisa ukuphama napho safike samiswa kwathiwa uma uwenza lo nale ihlabelelo ke kaShembezi umthandazo kufanele musihlabelela ubheke ukuthi indlela ohlabelela ngayo wake wahlabelela ngelinye ilanga eparadise uthi sicela umuntu ozohlabelela kahle angisazi ukuthi kuyisiphi isihlabelelo kwasukuma insizwe ethembekile bayazi abaningi yasukuma yasihlabelela bathe sukuma thula kwakubabaza abantu bethi hayi yabona mokuhlabelela usibanibani hayi uyasho ingoba wayesedlalisa ngisivoice akuziwi ukuzodlaliswa ama voice la le ihlabelelo ziqhamuke nezingilosi kunabantu ababatshazwayo ubuza ukuthi babatshazwa nje benza kona yini athi umnikazi waka kwenziwe ngendlela yakhona ukugida kumthandazo ukuhlabelela kumthandazo ofike safundiswa indlela kune rhythm yakhona owenziwa ngayo kodwa namhlanje kunabantu ababatshazwayo musu ubabuza ukuthi wake wezwakala yini uShembe ehlabelela kanjalo cha uyihlomkhulu wakho amuzone ehlabelela kanjalo cha pho ukuthatha apho wena sekunamashuni nje sekunamashuni nje wenzela angithi sizwe emsakazweni yebo laba kumabandla manje namabandla amakwaito seziningi izinto ezenzakalayo bese sithatha lezi zinto sifuna ukuyibuyisa okunye mhlambe ngiphenduke ngisuka kuzona lezi zinto ufika nazo la kunokuthi ngiyishiya ngifuna ukuza nazo futhi manje ngizofundisa amaNazaretha ukuze mhlambe ngiyitshela ukuthi ngiyawathuthukisa ngokuthi ngiwafundise lento kodwa ekhaya lami mina mangigana unkosikazi efika nokwakubo ngifike ngithi khona kwakamhlongo endaweni kaNkulunkulu libaba ngikulolu hambo losizi noluyinyimbisi endaweni kaNkulunkulu ngifika nokwami ngizoshintsha akwenza azi ukuthi kule ndlela kuhlatshelelwa kanjani ukuze ingilozi ezikuphelezelayo zikwazi ukubona ukuthi wena uhlabelela uthi ngoba ukulendlela yosizi nenyembezi asidlule asingene endabeni yeSabatha asingene endabeni yeSabatha singakangeni mfundisi sishaye okuvuka okulala besingakafiki kuona owokulala ke umthandazo masiqeda futhi bese siyichaza lemthandazo ukuthi yafika kanjani izizibe khona nje kusukelaphi uyabona okulala umthandazo kufanele ufunde kahle wonke ufunde kahle wonke amaphupho namhlanje yabusa abantu uthi uShembe uboyiphatha kahle indlo lala kuyo ukuze uJehova angacunuka ukuza kuwe ngephupho manje na ke into yokuqala othandazela emthandazweni wokulala ingoba umema uJehova ukuthi eze azogada wena bengichaza kahle mengithi azogada umphefumulo wakho ngesikhathi ulele ungasuka eduze kwakho ukuze mase kufanele uvuke ubuyele umphefumulo ngoba mulele usukufana nomuntu ofile ingakho uhamba uyibona usukwenye indawo umulele usuke umdala kunawe kwesinye isikhathi wazi izinto ongazazi uyabona imfene ukwazi uyibona kodwa umulele usephushini akekho umuntu okutshela ukuthi imfene le uvuka uyathi uvuka ukuthi ngiphupha imfene baze babuza abanye abantu wawuyibonaphi cha iphushini uma ulele uyakwazi ukuthi uthi wena ngiphuphe ugogo wami ongambonayo kodwa okudala kucace aboyena impela ukwazi ukumbona ukuthi wena mulala uyathandaza ngoba akhona amadimoni afika kuwe ethi awuyena ethi awuyena kanti amadimoni manje na ke uma uthandaza umthandazo wokulala ucela lokho ucela uNkulunkulu abuyisele umphefumulo wakho ngesikhathi sokuvuka ucela ukuthi amaphupho ozowaphupha angabi ukufa lokho semqoka kakhulu ibalekile lento oyishoyo esikhathini esikusona manje ngoba
uNkulunkulu sesinokumbeka emuva ngiyayithanda lento oyigcizelelayo mayelana nemithandazo nokuyichaza kodwa ke ngingakangeni kulokho engifuna ukugcizelela kuyona ngoba sibheke koweSabatha yona lemithandazo ke osuyibalile u6 no9 ushembe eze ivela kanjani ngeke ngibuze ngoba yonke into inemlando noma kakhulu ka9 noma ewusho ethi anogada isikhathi umphefumulo wami ophume ngaso nalapha uma encwadini lezi eyikhuluma ngenkosi uJesu kuthiwa kwakuyisikhathi sokuthandaza sokukhuleka okwakuyihola lesishiyagalolunye oku9 kusho ukuthi u9 uyisikhathi sokuthandaza ngale ukuthi uthi ushembe anogada isikhathi kungaphezulu kwalokho noNkulunkulu uqobo lwakhe u9 uwenze ube isikhathi sokuthandaza wathi ukhala insimbi uthi kokhala insimbi endlini yensimbi bese kuthi u6 nawo futhi kanjalo ukhulumile ngawo nakhona eBhayibhelini futhi ngehora lesithupha likhona ayikho into ushembe asifundise yona engekho eBhayibhelini ngenye indlela zonke izinto afike nazo izinto eziqhamuka kuNkulunkulu ingakho uJesu mesehamba ethi yocaphuna kokababa nako kwami anifundise kona kodwa le mfundisi masingena ngqo silibeka eceleni nje iBhayibheli kushembe le mithandazo iyamiso uyena ngokuthi athi anobheka isikhathi umphefumulo wami uphuma ngaso niphinde nibheka isikhathi engehle ngaso ethuneni sho ngokashembe nje imi kanjalo indaba imi kanjalo ingakho ke sofuna siqapheleke sesiqapheleke thina empilweni yethu sibheka isikhathi umuntu azalwe ngaso sithi birthday ushembe ukhuluma ngesikhathi sokuhamba eseya kuNkulunkulu isikhathi semqoka kusona kuyena isikhathi sokuhamba kwakhe eseyapi kuNkulunkulu akusona isikhathi sokufika kwakhe emhlabeni lapho esazoba khona nezilingo eziningi bese kujwa ukuthi wafika kujabule ukuthi zadla izilingo uthi anobheka isikhathi okuphume ngaso umphefumulo usethi kanongikhumbula njalo ngiyobe ngiyinani uqala ngesikhathi isikhumbuzo isikhathi sokuhamba khumbula isikhathi sokuhamba isikhathi kuqala isikhathi wayesethi ke nenyanga njalo ingakho ke kuthi makuyisikhumbuzo kufike kube u2 May kube u9 o'clock manje thina iyaxaka lethu mesithi sikhumbula umuntu angikhulumile hayi mesithi eyamabirthday yokufika emhlabeni basemqoka kakhulu kubantu kunaleyo shemba asifundisa yona ibirthday umuntu uyenza ngosuku lwakhe ngqongqongqo uma ulungumsombuluko ukhumbula ngomsombuluko kodwa abakithi abalelo thulini lomhlaba mesithi siyabakhumbula lokho esikwenzayo sithi hayi silinde ukuthi kushaye weekend kufike wonke umuntu kodwa ushamba usitshela kahle usho usuku nesikhathi usuku izinto ezimbili usuku nesikhathi wena usinakile isikhathi awulinakile usuku unaka ukuthi akufike bonke abantu kanti yena njengoba esho usuku nesikhathi ingoba uyazi ukuthi uma kuphela unyaka noma inini uthi kuyavula ezulwini uthi bese uyalungiziswa kuthiwa bheke uthi ke kuyoba njani kubantu abofika emzini yabo kuba siwe ngeSabatha ingakho kuthiwa emthandazweni weSabatha mbongeni uJehova amaNazaretha nezizukulwane zenu ukuze uma kuvulwa ewindini lasezulwini kuthiwa uqala zemhlabeni ngosuku ohamba ngale emhlabeni ungafiki kuvutha umlilo ekhaya asikunakile lokho kufanele sithandaze kakhulu isikhulu lolu suku umuntu ahambe ngalo ngoba uyohamba indlela esingayazi nomthandazo ongcwabusho njalo uthi uyohamba indlela esingayazi uyala singazi khona asithandaze ngani ke manje sijabulela ukuthi ufike la sazi khona la sihlupheke khona sijabulela size sitsheleke imali senza lokho hayi
ithike lapha kweyongcwaba ibhalwe ngamagama amancane kakhulu leyo ncwadi akungifundele mancane kakhulu lamagama akuyifunde lapho bulala amehlo lamagama lesithathu yebo isigaba sika 12 yasithela ke namhlanje lo muntu ekade sithokoza ngaye ukuqonda kwethu sekumnyama ukuthi siyakuphinde sijabule ngaye akukho kwazi okukhanyayo ukuthi siyophinde sijabule ngaye incwadi incwadi efundwa umuntu mayesesithele ifundwa phezukwethu manje uthinta incwadi imfundisi ekuliwayo manje mayithintwa akufanele ithintwe lencwadi uma ke wayithinta kakhulukazi ungayena umgcotshwa kuthiwa uhlubukile yabona ukuthi nifunda incwadi zabagcotshwa angazi incwadi yabagcotshwa kanjani lento ngoba isuke ifundwa isizwa sonke kulalele wonke umuntu ayifunde sithe lento isuke ifundela ukuthi wonke umuntu ezwe ukuthi ushemba uthini la wathini ngale ndaba asinayo ne convent ke thina la kuthiwa kuhlala khona abafundisi bodwa kube khona ezabo bodwa manje lencwadi mayisithi ukuqonda kwethu kuphelile ngalomuntu ubani kosuke senokuqonda uNkulunkulu kuphela nazo ingakho ke kufanele lisuka sithele ngalo sixhumane noNkulunkulu sithi uNkulunkulu ithanya indoda ifika ngephupho ithi njalo menithandaza nginyathela istebhisi ngiqhubekele phambili ngomthandazo wokuvuka uthi njalo manithandaza ngithola amandla nini nisemhlabeni nginyathele istebhisi njalo ingakho kuthiwa mbongeni uJehova amaNazaretha nezizukulwane zenu ngenye indlela izingane zethu uma ingafuni ukuze esontweni zisivimbe ngoba ayizothandaza okhokho izukulwane ngemuva zisenkingeni yawudinga lo mthandazo ukuze ziqhubeke njalo ngomthandazo nje uwodwa kunestebhisi osinya isho njalo lensizwe ithi ngiyabonga badabami ngoba mangivuka ekseni nithi vuka nathi ithi ngesikhathi nithi vuka nathi mina ngiye ngithola amandla kuye kufike kumina lokho bese ngiyathela istep esilandelayo angakafiki la kuyiwa khona kodwa umthandazo nomthandazeni wenzayo uyangiqhuba manje mfundisi nayo inkinga la ikhona sekunamadoda kube khona nomama abathi ngiya kule ncwadi nje kade ayamazi kwaShembe afundwa umshumayeli lapha phezulu kwami sengilele sengithuli athi ukuqonda nokwazi kuphelile ngalomuntu bese kuqhamuka indoda noma sekukhona nomama uthi sizongenisa abalele la ekhaya uqonda kwakho ukuthi ngephi njengoba ethi uzongilanda uzongingenisa nje ethi ungenisa abadala usuke yena ukuqonda ekuthathaphi ngemphefumulo ukuthi ibekwephi ngiya nakulento oyishoyo uthi ithi indoda umthandazo nomthandazo ngithatha istebhisi kusho ukuthi ayifikanga ekuphakameni isahamba manje uma ke kuvele kufika umuntu manje athi yena uzobalanda bakithi kusho ukuthi ubalanda la uma ethe umzali wami uthatha istebhisi ngumthandazo yena athi cha mina yonke leyo nto leyo yitebhisi hayi ubala mina ngizobangenisa amlande umlandapho umngenisaphi kanjani ukuqonda ukuthathaphi inkinga yinye usho esesangweni kwami la ngichama khona egcekeni la ngenza khona yonke inkinga egcekeni uShembe uthi umuzi wamaNazaretha lapha siya khona ngiyavuma mina umuntu meyokuma kumdedele ethi uzobangenisa kodwa bese ngiyibuza ukuthi bangeniswa yena ngoba phela kufanele la nalapha kumdedele bangeniswa umgcotshwa behamba nami ngoba kubo kwabo mase kufika ungema nje athi uzongenisa abakithi kaMhlongo waziwa ubani kaMhlongo nayo ke inkinga mfundisi iyona le bazokhishwa emzini oyingcwele bazongeniswa la ukuthi lo muntu la nayi futhi yona nayi yona lencwadi le ku verse 2 ithi namhlanje
uya lapho sisingeze ukwazi khona ukuthi uhambe phi imini yonke nokuthi ulale kanjani ubusuku bonke u12 lo kade siufunde eqaleni ethi ukuqonda kwethu sekumnyama ukuthi siyakuphinda sijabule ngayo akukho ukwazi okukhanyayo ukuthi siyakuphinda sijabule ngayo thina njoba singala asena kuqonda ngokusho kwalencwadi ngalomuntu lo ohambile kodwa ke manje naye indoda ijona mina ngizomlanda mina ngizomfaka mina khona iminikelo la khona ibani khona ukuvula amasango manje masumnikelela ibani wamvulela amasango omuzo oyingcwele lapho siya khona bese kushoda umthandazo le ndoda isivula amasango futhi hayi ijeni yabangeni angene uyabangenisa asidlule asidlule iziningi izinto namhlanje sesishayela imthandazo umfundisi ukuvuka uvalekile lapha ukuvuka ukuhlala siqale ngoka4 ukuvuka ukulala weSabatha sesothi masibuya ngale bese singena la lo oweSabatha ke manje ngoba ngisacela ukuthi sithi ukugwinya manje sizongena koweSabatha sizogxila abavuka abalele hayi ake sithi masiqhubeka emfundisi wenkosi besalalela umjinti imadlala la uye sihlale simdlala nje la ngaphansi eloke esilandisa umfoka amadlala eloke esishanga umkenenezo la sibe sikhuluma indaba zikaNkulunkulu wasephakameni inanda 88.4 FM lo uhlelo sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi umfundisi JS Mhlongo namhlanje sikuMarch sesingenile enyangeni kaMarch uMarch 10 kuthiwa ke uKhismusi ngolimi la namhlanje kuthiwa uKhismusi wamaNazaretha sindlalela wona njoba sisuke sikhuluma zonke lezi zinto lezi sakhuluma nangemithandazo uzosichazela umfundisi ukuthi kungani sigxile namhlanje ukuthi sikhulume ngeimfundiso nezinto uShembe ayifundisa ngalesi sikhathi ngalolu suku likaMarch 10 ngoba kunokuthi sikhuluma indaba zokubhiyoza mase kuthiwa ngempela mfundisi sikhuluma ngokubhiyoza yini esokhuluma ngaye ukubhiyoza ngicabanga ukuthi ayikho into yokubhiyoza la eNazaretheni ngifuna ukucaphuna ukuthi masubhiyoza usuphambene nezeluleko kaShembe isihlabelelo hlala nathi Nkosi yethu 80 ba 89 hlala nathi Nkosi yethu lelilanga ledlulile thina asikakafiki ivesi lesibili lelo thina asikakafiki lapho kulelozwe lokwenama zimi khona ingilosi lapho kungashoni ilanga khona izwe lokwenama esiyokwenama kulona kanjani khona la ukuthi ngiyokwenama kangakanani mangibona lelozwe engilithanda ngani sizonama ngoba sesibona lelozwe ngenye indlela njengamanje simaphi thina baba ngikulolu hambo olosizo one balo it 189 baba ngikulolu hambo olosizi nolwezinyembezi hamba nami mhlekazi ungangishiyi 135 baba ngikulolu hambo olosizi nolwezinyembezi sisesohambeni ngakho ke njengoba sihamba nje sithi isihlabelelo isihlabelelo sihlala Nkosi sithi thina sikakafiki kulelozwe lokwenama sesinama kanjani sesinokhisimusi kanjani kule ndaba kaShembe yohambo lokuyezulwini sesinama kanjani ngoba mase sifaka amabhelunde silengisa amabhelunde kukhombisa ukwenama no sinama kanjani ethi asikakafiki lapho ngashoni khona ilanga zimi khona ingilosi zikhona ningilosi lasijabula khona mfundisi sijabuliswa yini futhi imfundiso yaShembe futhi siyayinciphisa
sesandise yethu ngoba manje izizukulwane asiyinciphisi baba siyamhleka sijabulela ukuthi uthe mephuma 1910 mephuma wathi uqoqa isuitcase lakho ufaka ingubo zokushintsha kodwa wendoda shiya ama suitcase akuyiwa kokwenama kulolu hambo oluthandayo oluthathayo manje hamba naloko okugqokile kuthiwa wayephekelwe kukhona konke mhlambe kwakhona ngisho nojeqa kodwa wathi awushiye wahamba neshumbu kuphela ayifaka ukhothe kulona bathi lelo bhluka eligqokile wahamba nalo laze ladabuka wayesexebula uhalbhoma kubantu uhalbhoma abazi abantu kona isihlahla ukuthi uhalbhoma akathi nje siphuma sibe nestem eside bese siba namahlamvu aphuma phansi anameva siyaxoxwa ke sigxoxe bese sikhipha intambo kuthiwa wathunga ngohalbhoma ngoba esohambeni losizi nolenyembezi uthi ke esahamba uthi hlala nathi Nkosi yethu leli ilanga lidlulile manje na ke uma esaqhubeka uyaqhubeka uthi baba ngikulolu hambo olosizi nolenyembezi ngenye indlela thina uma sijabula la sithi thina kwaba kuhle siyajabula le ndoda yashiya ingane zayo ingane ezangena othulini lomhlaba ubhombele suke entabazwe ziza la ku-age zakhe zamakhosikazi zakhe washiya ingane zakhe zashona ingane zakhe enqaba ukuphuma mase phuma njoba namhlanje sibungaza ukuphuma kwakhe sizokhuluma ngakho sizokhuluma noNkulunkulu sikhumbula ukuphuma kwakhe mokhumbula ukuphuma kwakhe ngendlela ahlupheka ngayo ikuphi ongakujabulela ephuma eshiya ingane zakhe zixoshwa umlungu ziyokwakha itende eduze komgwaqo dithungiselwa Nkosi ilanga yayithi imikhuluma ngale ndaba wawubona ukuthi ubani lo okhipha unyembezi ubona ukuthi ibhlungu inhliziyo ucabanga indlela ababehlupheke ngayo uthi lapho ngaleso sikhathi sasingalazi ibhluke sasifaka kwamabheshwana ibhluke sasalithola mzwane kufika amadoda ayesilandile manje na ke sikhuluma ngalolo suku masikhuluma ngo1910 u1910 ku inkanyezi sangene ndaba usuvele wayishifta ke le Sabatha ikahle kodwa ngiyaya kuyona hayi ikahle usuyiqale kahle uma uyiqala ngo1910 ngicela ke mina ukuhlehla baba ngithi 1909 iyabonakala ilokuzulazula phezulu ilokuzulazula phezulu yayisifika iyama iqhamuka empumalanga lenkale njalo 1909 iyoshona entshonalanga iqhamuka ekseni mayithanda iqhamuka emini nje libalele mayithanda iqhamuka ebusuku basho njalo babeke bayibona bathi yayithi mayiqhamuka ebusuku kukhanye wangabi khona ogesi phela bathi kwakukhanya land wangacosha inayithi bathi wangacosha inayithi but ngakwathi ngomunye unyaka ngangisasebenza ehotel mhlambe kwakula ku 2009 kanje sayikhulumela nenye ikhehla nje lejude laseGoli sayixoxela kuyisonto sekuze kungena indaba kaMafukuzela neANC kanjalo seliyabuza sikhulume ngogandi bese ngisho abantu bala inanda bonke laba abahlale la inanda oMafukuzela hawu oMafukuzela umuzi wakho usekhona awukhona inanda futhi kwakhiwa nemuseum hawu ngithi mina kodwa yisonto namhlanje ngiyacabanga ukuthi ivaliwe imuseum hayi bese lithi ikhehla lejuda hayi singakwazi ukuthi sihambe siye khona manje hayi bese ngikhuluma nabaphathi bami hayi kulungile hambani athi asingene emotweni shaya imoto size la kaMafukuzela ohlanga sithi masifika ohlange
masifika uHlange ayafika ubone ngimise lapha emuseum ivaliwe ngempela vele isonto bese siya emzini kaMafukuzela sifike sifice uAndlulu simfice uyaphuma nawe emncwabeni kusekhona uAndlulu hayi sifike sikhulume kancane noAndlulu uyakamakhelwane lapho kwakushona umakhelwane wakhe mase sibuya sesehla la ekuphakameni umlungu sebona inkanyezi lapha ngaphesheya ekuphakameni ngoba uyibona kahle wehla la mawusakhuphuka uyibona kahle masuwehla futhi ubone yodwa uyiboni lesibili ayibone lenkulu ngaphesheya abuza umlungu yini le bese ngiyamchazela hayi 1909 kwakwani inkanyezi kanje kwase kuthi ngo1910 iyawa le nkanyezi yawela lapha ya so kwase kubekwa ke lapha ya indawo ezisikhumbuzo sayo njengoba kubekwe lawa amatshe wabonayo nani kodwa njengoba sehla la khona enye futhi office bayo khona la engale kodwa ngeke uzuboneke la usungabona uma ufika ngaphakathi la lingihleke kancane iJuda siyehla ngemoto ngiyayixoxa le ndaba esedlulile kuphakameni size sibheke ngasemarobotini emall manje sithi masiyofika ngasedube mall lithi ikhehla hayi lento okhuluma ngayo ngiyayazi lithi phela njengoba ngihlala eGoli mina linenkampani enkulu eyakhayo le Juda le architect nje lithi njengoba ukhuluma le ndaba mina ngayizwa ngoma ongizalayo usemdala nalomuntu engikhuluma naye kodwa ayikangako tsa retire mhlawumbe umuntu o70 something ubheke ko 8 years athi mina angizwa ngoma ozala mina ethi kwakunenkanyezi eyayiqhamuka la empumalanga iqhamuka olwandle bathe iqhamuka nasemini ibonakala nje ngoba ehambela phansi ihamba nje futhi kahle ingagijimi iziyosithela ngala uthi mayiqhamuka ebusuku uma wami ikhanya wawungacosha inayithi phansi ngendlela eyikhanya ngathi mina hawu sengisho ngedwa ngaphakathi ngithuswe lento eshoyo lomlungu uthi hawu lento ngangike ngizwe ikhulunywa abantu abadala nje khona la eNanda bethi kwakunenkanyezi khona neculo ke lalike lihlatshelelwe lento zokunganakeze yahlupha njalo kodwa ngoze ngimthole owayekalihlabelele kuthiwa lihlatshelela ngisho ematshwaleni abantu mabehlabelela ngale nkanyezi ayiqhamuka isimanga so u1909 ke mfundisi kambe bese kuba ke u1910 kwenzeka khona isimanga ke lesengifwe oqale ngaso wena ukuthi ungena kusona ke manje yavele yawake yawela emagqumeni asohlange yawela emphakameni miwela khona ke kwase kwakhiwa kuya ngaphesheya la yakhiwe khona abantu abazi abanye bayidavuzela nje khona bayinyathelela nje khona kanti abazi ukuthi leyo nkanyezi ngelanga ewangalo ilanga aphuma ngalo uBhombelo eshiya umuzi wakhe ehanjiswa neshumbu elinokhote waphuma wahamba mehamba endleleni singakhohlwa ukuthi kwakuthiwa uza ngala ngaphesha kothukela kodwa bathi abantu abadala uyabachazela uthi okwadala ngize ngala ingoba ingilo njengoba umhlangano usemampondweni kodwa inkanyezila ingoba ingilozi yakaZulu yayivila yaphuza ukungihlangabeza yagijima yase South Coast ngiyakhumbula leyo nto sikhulumile ngoJanuary sidlala iclip kaBaba uMkhize echaza lento Baba uMkhize kodwa ngoba sesayikhuluma usungayithi khalamuzi nje mfundisi njengoba uyishaya njengoba ngingisho phela senzela ukuthi nowayingalalele kodwa useyophinda bheke lapha kusikhumbule ekuphakameni ngenzela ukuthi nje nazi ukuthi inkanyezi nge1910 isekuphakameni uShembe kwakufanele aqale ngala ngaphesheya kothukela kaZulu ezemakhosini kodwa ingilozi yangala yaba ivila yahamba kancane yaphuthuma yasemampondweni ngendlela ephuthume ngayo semampondweni kwase kufanele ke manje aqale emampondweni ukuze ke namhlanje mayisuka enhlangakazi 1913 yebo ukuze ke manje angithi manje siyahlukanisa ku1910 no1913 u1910 no1913 u1910 wokuwa
kwenkanyezi owokuphuma kukaBhombela entaba eze la kwelakithi 1913 asenzi lutho ngaze asenzi lutho angazi noma kufanele singenzi lutho undisi angazi noma kufanele singenzi lutho ngo1913 ngoba 1913 ugibele entabeni Nhlangakazi uyakwenzani entabeni Nhlangakazi Sambota uyolanda imithetho yobuNazaretha uyohlangana noNkulunkulu lombizile sikhumbula usehlanganile naye so khona yokulanda kuyena manje kukhona lento ayomnikeza yona khona into aseyonikezwa yona yomnikeza ubuNazaretha kahle nje masibeka nje kahle singathi enhlangakazi uShembe wayilanda ubuNazaretha ngoba wanika ilicense zokwehla khona esezotshela ukuthi usho njalo ubaba umpostoli umkhize uthi waqale wabona kuzinto engathi idwedwe iphethuza wabona ngathi ifuqala awumayibuka lento engathi idwedwe zimbalabala ningi zimbalabala igoqana zase ziba isixhobo esizodwa zaba isixhobo zaba indwangu nje emhlophe enkulu lase lithizwe yini uyamangala inshembe lokho okubonayo kade ukubona labantu engikuthuma kubona emhlabeni uyobafica bezinto eziningi kodwa wena uyobaqoqa bonke ubenza into eyodwa ubafaka ingubo emhlophe uthi ke uMnazaretha lokho ayibulandile ayibulandela uthi ke mese entabeni uthi ngagibela ngiyindodana yomuntu uthi kodwa ngathi ngehle entabeni ngase nguyise wakho konke okusemhlabeni nokungaphansi kwamanzi uthi ngase ngiqonda yonke into ekhona emhlabeni nekhona ezulwini ngoba wesehlangene noNkulunkulu ngicabanga ukuthi ithi inkosi ilanga kwako kokuqala nga ukuthi uNkulunkulu ehle nezingilosi azonyathela emhlabeni khona la ikhuluma khona izibeko ukuthi ubani uthi kwako kokuqala nga lapho kwasuka khona lonke iParliament lasezulwini lehla lezemhlabeni ngalelo langa uNkulunkulu ezohlangana noShembe 1913 lo owubuza mfundisi usenzani musu ufuna ukwazi ukuthi 1913 ngempela na inkosazane ezalwe uMamtsomi kakhuzwayo uSister Cecilia unokubongwa egameni aliphiwe uBhombela bese kube uthokozile anikwa uyise uLuis induna yakanyuswa enkumbanyuswa lapha kwelakithizwe phansi kwentaba kanyuswa enkumbanyuswa afika bengabathola abatwana megibele umsebenzi wakhe oqala wenza entabeni mefike eqhutshwa amadoda memqhuba lamadoda afika ngene kakhuzwayo afika babathola abatwana bayigijimela bona bayokha amanzi ebese wabona igijimela nina ithuma nina hayi lokusashada iminyaka isihlangene amashumi amaningi singabathola abatwana uthena lalelanike senizobathola abatwana namhlanje umntwana wokuqala uSister Cecilia ngoba babe sonke emaromeni kodwa kabangana ndaba ukuthi basonke emaromeni wathi mina ngithunywe uNkulunkulu ngizojabulisa abantu bonke emhlabeni wayesethi lalelani ke nizobathola abatwana wathi umntwana enzomthola igama lakhe okuqala kuyobona ukubonga wayesethi uyise ngiyothokoza kuyobothokozile wazalwa ngomhla ka24 November 1913 24 November 1913 abafuna ukwazi bofike eMantobela bafuna uSister sengikhohle igama lakhe abambiza ngalo as uSister kodwa umlando wakhe bazofika bawuthole ukhona uSister bofike bamthole lapha usiswa kakhuzwayo ngibonga into eyodwa mfundisi kulento kule ndaba oyixoxayo yakakhuzwayo ngoba le ndaba yesenhlangakazi inombango abanye bathi ubaba mkhulu wakhuphuka inhlangakazi ngo1911 abanye bathi ngo1912 kodwa ihlabelelo sibhala ukuthi ngo1913 kubhala inkosi ilanga ibhalile ukuthi
umhla eqala ugibela inhlangakazi ngo1913 ngicela ifundo manje into esiufa ngicela vela akufunde ukuze abantu bavule ihlabelelo zabo ukuthi silalele bani abantu nomuntu omdala wasezulwini la ngaphuma Sikhote naba lothawulangu sithi nihlabelelo la ibhale khona isihlabelelo samaNazaretha sithi esesibili safika ngonyaka ka1913 sho ichaza ihlabelelo mhla eqala ukukhwela entabeni yasenhlangakazi esokuqala sasihlatshelelwa ngabantwana ehamba nabo ngo1910 eqala ukufika eNatal abantwana bakaleti labantwana bakhumalo bakaleti khumalo la eMatiko ngibonga lokho mfundisi uShembe wafike wenza umsebenzi ngo1913 kakhuzwayo wafike wabapha ingane kakhuzwayo iyazalwa futhi ngo1913 ababala abantu kusukela mhlambe January kuza kuNovember October ukuthi lo muntu njowabethe amaNazaretha ameshumayela ethi uShembe akayena lo nkulunkulu okuthiwa uyashesha ukuzwaphuza ukuphendula wathi ehamba kwakuba inzukwana wekhulelo uMamthulu unkosikazi kaLuyisi mayibuya ngonyaka olandelayo mayibuya ngonyaka ozayo sekunomntwana wabuya kunomntwana manje lento iyenza ukuthi ke lento ebhalwe inkosi ilanga lapha esihlabelelweni ukuthi ngo1913 ubaba mkhulu wakhe uphuka inhlangakazi kunjani ngoba nanko nomsebenzi wakhe wokuqala unomlando oxoxwa abantu bakakhuzwa ukuthi le ndoda iqala ukufika la yasipha umntwana ukube bengilitholile ithuba besothola iID yakhe mhlawumbe umuntu kulo ogcina itholile besoyithola iID yakhe uNkulunkulu mayivumile ngelinye ilanga soyithola ngoba siyaxhumana kakhulu nalomntwana wakhona kakhuzwayo ngogcina ngiyitholile ngathi balalele nje balalela abantu bakhona sikuMarch 10 kodwa isisizile ukuthi ngoba iyahambisana lento uMarch 10 angasho iyadida abanye babuye babe nokudideka dukela abanye babuye bathi bakhuluma indaba kaMarch 10 bayibeke ku1913 bese kuba nenxoba manje kungcono uyikhulume zombili lezi indaba khona sikhulume u1910 no1913 ukuze kucace ukuthi ikona kupho kuyikuphi uthi uprofessor uMugli uEdley Mugli wezokwenza iresearch la ebandleni uthi yazi ngiyilalele lento yenu wenza ama interviews kubantu abaningi uthi ngiyilaye uthi kade yaphambana uthi niyaphikisana uthi niyayibanga lento uthi abangale eSouth Coast bakhuluma ngokuthi wafikela kubona abasenhlangakazi bakhuluma yes wafika nakhona kodwa izinto ezingafani uthi umuntu uyalalela waSouth Coast uthi wafikela la kithi abalimisi angena kona ngo1910 uthi abasenhlangakazi bakhuluma ukuya ngokufika nje ku1910 bakhuluma ngokufika kaShembe bakhuluma baqhube no1910 mokukhuluma abasemthandeni ukuthi ubonakale nini ebonakala esesemoyeni 1906 bakhuluma ukuthi hayi wafika kithi kuqala efika ngomoya 1906 akuhlangana no1910 1906 ubonakala enkosini umeseli ozala uyise wenkosi ekhona manje lapha kwesakagumede ubonakala kuyona ezoyikhipha ejele lemapset senhelena ezoyikhipha ejele ethi ngiyakhipha namhlanje wayikhipha asiqedile 1922 iSabatha namhlankosi wasiza mfundisi isikhathi sesiyabaleka siku 2022 sengenza ngalibala njalo ukuthi besithi sikhuluma ngeSabatha hayibo sesifikile siyiSabatha namhlanje siku 2022 yes kuthi anginikhumbuzeke ukuthi ama birthday yenu awasho lutho ngokufanele kulonyaka ukuzalwa kweSabatha iyikhulu leminyaka ikhulunyaka sikwikhulunyaka
kwafika iSabatha lifika kubhombela ehambe enhlangakazi lifikela eintuthaneni la sesikhohliwe khona osokwakhiwe sokhona ama tavern sokhona yonke into la kwafikela khona iSabatha so lapha so likuleya ndawo ingilozi mivakashe khona ithi izohlola ukuthi kunjani la ngafika khona la ngafika khona ngilethi iSabatha ulimela umlanda ngazi noma likhona ithempeli likhona mali ikhona ingabe limaqondana nala kwehlela khona ingilozini ngoba kufanele le ndawo ngabe njengamaNazaretha anikwa iSabatha lika Jehova ibiyelwe yonke igciniwe iyathengwa nje mangaka ukuthi kufanele ithengwe sayinikelela senza konke kube netshe nje libhaliwe lisikhumbuzo mfundisi uthinta indaba enkulu ukuthi sikwi-centenary 100 years iSabatha lafi siyikhulumile le ndaba ngoJanuary kodwa sangagxila kuyona kodwa manje sesisi ngoba sakhuluma ukuthi lafika kanjani ngoJanuary nakho umhlangano kade ubambezeleka yaqala ngokuthi kubambezeleka umhlangano ungaphumi sakhuluma lokho abantu Hlabelo 3 Inkosi ibusise lomNazaretha uqhoboze izitha zabo engavukeli noma siye entabeni owasikhethele yona ethu inhlangazi ngabuvukeli namhlanje bokufanele sithi sisihlabelele sosihlabelelo sibe sazi ukuthi siqeda ikhulu unyaka wonke lo bokufanele amaNazaretha akhohlwe ukuthi kwasukuma isishosha kwabheka impumputhe bokufuna bazi ukuthi namhlanje simenyiwe thina sonke simenywe inkosi yeSabatha ukuze sisindiswe ngale iSabatha bokufuna namhlanje unyaka wonke sikhulume ukuthi sisindiswa nje ingoba umhlaba jikelele umhlaba wonke ukuze sisindiswe ingoba kwafika leli iSabatha sikhumbuzane ukuthi yini iSabatha yazi khona nengathi neSabatha sazi ukuthi yini sizobafundisa kanjani abantu iSabatha kwathini iSabatha singasazi njengoba kuyikhulu unyaka nje iyona theme engabe sihamba phezulu kwayo unyaka wonke iSabatha siyalivuselela siyaligcizelela siyalichaza ukuthi yini kwathina iSabatha siyihlolo ukuthi sisaligcina ngendlela yini sithi go back ezifundisweni zika babamkhulu ngihlekiswa ile wena mfundisi oyishoyo mawuthi kuphela indaba yeyishosha nani abantu baloku bekhulunywa leyo nto kugcina ngasakhulunywa indaba yokuthi uShembe wathini kade ngibuka la ku YouTube usikhumbule kuphakameni omunye ekhuluma ubona inkonzo ngiyayikhuluma nje lento ngoba ikhona ku YouTube izobona nombani ongena ku YouTube hayi inkonzo uhlelo lalisemsakazweni lenkosi uMahluleli iyodwa into ayiphawulayo akakhulumi lutho ngenkulumo ekhulunywa inkosi uMahluleli ukhuluma indaba yokuthi hawu inkosi engenayo imanga inkosi engasukumisi ishosha manje ngihlekiswa yilokho mina ukuthi hawu ungisho ungafundisa kanjani umuntu ufuna ukubona ishosha into ehlekisayo ukuthi mangase umbuzo ukuthi awusiphi database eyishosha eThekwini ukuthi zingaki idatabase nje yaso bese uyasibalela ukuthi zingaki ke kulezi sezasukuma eyishosheni phela eyikhona ukuthi zingaki sezasukuma engasukumile ayisukumile ngani ngibheka incwadi kaMateyu 11:11 njalo la incwadi kaMateyu 11:11 ithi inkosi uJesu la incwadi kaMateyu 11:11 ngiqinisile ngithi kini kwabazelwe ngabesifazane akuvelanga omkhulu kunoJohane umbhaphatisi kepha omncinyane embusweni wezulu mkhulu kunaye manje umbuzo ke uthi ithi inkosi uJesu kowake wazalwa nje esifazaneni bala naye akekho omkhulu kunoJohane umbhaphatisi umbuzo ukuthi iziphi imangaliso ezenziwa uJohane ngoba uJohane wayezoshumayela efundisa abantu indlela kaNkulunkulu ukuthi abantu abayeke ukona abantu abalungisa indlela yabo uyeza eshumayela ngokuza kwenkosi uJesu
kodwa uJohane wayiyekisa abantu ukona ebabuyisela kuNkulunkulu. Now isiphi isimangaliso esikhulu mangase kuthiwa siyenzeka manje ekusukumiseni isishosha siqede isishosha sihambe siyobamba abantu inkunzi sasihleli phansi mhlambe sasishayiwe sishawa abantu noma sashawa uNkulunkulu uphinde wona ukuthi usicelele sisukume siphinde siqhubeke sithathe isibhamu sihambe siyobulala abantu ngoba awusitshela ngalutho ngoNkulunkulu. Kodwa umsebenzi kaJohane mkhulu ngoba yena wayiyekise abantu ukona wabafaka uNkulunkulu ngike ngakhuluma la Thabo Mr Samboti ngakhuluma ngendoda uyayazi angazi wazi washo ukuthi yapi eyayishova ibhayisikile namasonto amathathu alishova ngezandla eyasevunzitha senze i-interview kuyona sino Professor Mugli njengoba ngikhuluma ngoMugli uyayibuza kuMugli sasibuye sixabane nesibanga ukuthi lo akezile uzokwenza research kuphela uzofuna ukufenyisa indaba kaShembe sibange lokho ngibe ngidinwe phela nami mawusukhuluma kabi indaba kaShembe ngumuntu suqala ukungijivaza abantu uyasangana bese kusuka ubuntu uthi ke kusona lesishosha ngadinwa uthi la wawuze wena ngoba uzocela ukusukuma kuyisishosha ufike ngasukuma uhlaleleni pho engacasuka ngathi nawu ngazi uyamhlubula lo muntu umtshela ukuthi akahlubuke manje ayikhumula ingubo emhlophe ithi le ndoda ithi angisukumanga enyameni ithi kodwa khona ngifike ngakuthola kulomuntu wasezulwini ithi ngibonile ukuthi kanti bongelutho ukuthi ngibe sishosha enyameni ithi ngibonile kanti nasemphefumulweni okufanele uhambe ufike kuNkulunkulu bengiyisishosha esidlula isishosha senyama uthi kodwa manje uthi uvulile umoya wami uthi namhlanje ngineyinyawo emphefumulweni ngiyayibona indlela ezulwini nayo into ebalekile nayo into enkulu ukuthi kusinde umoya qala umuntu akhululeke emoyeni noma okunye ngaba khona kodwa umoya ukhululekile umoya wenze kuyona phela Thabo asikulinganise lokho sala siyikhuluma ibayimbi kanti yindle ikona lokho kudale phela ukuthi abantu bese kuba khona abathandazi abaningi okuthiwa abathandazi bakaShembe ingoba umuntu umefika waguqa kuShembe wangayithola into uthe phuma kulayini kube kukhona umama lapha sokuthiwa ogogo asazi ukuthi baqhamuka ngapho nomkhulu asazi ukuthi baqhamuka ngapha ebuNazarethini asikusho lokho noba ngazizonda kodwa asikusho lokho asikusho lokho nambona mama welife thina hayi ngiyambona umama welife boy umama welife boy wayesebenzela kwakhe isikhathi esiningi thina sibona unkosikazi angimusho futhi angimusho efaka amabhluku efaka ibhluku kakhakhi wayeselengisa ibhesi ngemumva ephethe imvubu ehamba ngebhuzu emzini wasekuphakameni efake isiqoko ngoba singanelisekile uShembe angimusho lo nkosikazi umambambo kwakuwumambambo bonke labo gogo uShembe akhulumanga ngabo ile moya ubaba omkhulu ayichitha entabeni Dlakazi ikupho kunye ongakusho ngaphandle kwalokho kulungile abantu abaye kogogo kodwa kufuna bazi ukuthi uShembe akasitshelanga ngogogo akubona lo moya lo kethu gogo uhambe gogo uhlukane noShembe ingoba abantu bafuna ukusukuma enyameni bafuna izinto zenyama abantu bazocela izinto zenyama bazocela imoto le moto yakhe awazi nomzobe step sokufika ezulwini yini thina sikhule sibona Thabo sikhule kanzima emzini wasekuphakameni sikhule sibona izalukwazi obungazi ukuthi sidle nini sikhule kukhona omamadlala sikhule kukhona omagceke ebebeshanyela kuze kuyoshona ilanga ukhohle ukuthi breakfast uyidle nini akaze bacela ukuba nemali babethi mengene e-tea room uzucount ngikhiphe noma u2 ngimnike ngoba wawungazi ukuthi lo muntu nepension noma ikhona ngalezo sikhathi umama dlala wehlala endlini yesonto amajuba amngcolise ejabulela lokho ehlala njengendoda eyayihlele eduze kwesiziba ilindele ukusinda kodwa ayisho ukuthi uJesu akavele ezulwini leyo ndoda ayihleli lapho yalindela usuku lwayo
ngiyabonga mfundisi ukuthi uthinta osanta baleli bandla sesibuye singabathinta sibe singabathinta uma Mandlala wehleli lapho umagceke wehleli lapho umagceke njalo uzalwa umkhokheli wokuqala kaBhombela phansi kwentaba inhlangakazi uMasibisi owadala abantu abaningi lapha ngakithi wathi hey uBhombela wathi sothinta kancane kanti wesho kuMasibisi emthethelela ukuthi awumntana mwazi acaka kangaka wathi yena hayi ukuthi ngiciphe emahewini bengithi makade ngihlakuhlakula bese ngihamba ngikwaze egcekeni le indaba esiyikhulumayo ngeke usifikise thina ngoba sihambela amagceke abo bonke labantu ngikhulele khona njengoba mengikhuluma indaba kaMakanhlangakazi ngikhuluma ngesalukwazi engisibonile zonke indaba eziningi esiyikhuluma la siyixoxelwa abantu abadala sihamba nabo ezinye siyixoxelwa uDlomo sihleli naye owayehamba ilusi imbongolo kaBhombela lesikhuluma ngaye owelusi imbongolo kaBhombela ehamba na owanyenya kubo kwanyenya kubo uthi esenyanyile kwagcwala umfula sikhuluma ngosanti kwagcwala umfula wathi uBhombela sikumashi fanele nabo bathini wathi uBhombela bayathetha kini uthi lo muntu uyangixosha manje ngimthanda kanje ubalekile kanti ubaleka nje uzohlala eduze kaBhombela kwenzela ukuthi agcina azosibhalela lesihlabelela azosibhalela le indaba eyigcwele sifunda nje sifunda imbhalo kaDlomo njengoba sidonsa incwadi engcwabo sifunda incwadi kaBaba uPetros Dlomo asisho lutho namhlanje sibabaza amadoda okuthiwa acula kahle ebeshintshe ukucula kaShembe namhlanje sikhuluma sibabaza amadoda okuthiwa agida kahle ebegida ubona umuntu agide azamisa izandla wathi nshemeta siphathi ihawu neshoba ingoba wayazi ukuthi uNkulunkulu esimgidelayo ngesikhathi ugida amadimoni asondela kuwena ngehawu uyavika ngeshoba uyawachiliza manje yazi ukhuluma ngeshoba ungikhumbuza ubabshoba owathi kumina ngelanga siyahamba sihlangana nensizwe ivunule kwakusuku lomgida amasonto mina nawe sihlala nabantu abadala isikhathi esiningi so sesihlangana nensizwe ivunulo ke ifakile inobhuthayi lohlaza useyamisa ka uyayibingelela ushoba wayithanda ukukhuluma uyayibingelela uyayixoxisa ubabshoba njalo lo walapha emshazi kaNgcelosi osanda kushiya nge2009 ikhehla ka 1895 usayibingelela hayi uyancoma kahle igqoke ilokhuzi imvula usayibuza ukuthi hawu uchaza ukuthini uthi hayi lo hlazo ufakile hayi ingasho lutho bese hayi kulungile hayi uhambe kahle insizwe avalelisa bese ebuza kumina athi yawazi lo thayi uhlazo ukuthi owani ngithi mina hayi angikwazi athi wathi ubaba mkhulu lo thayi ukuvika amandiki ngiya kulento yakho umfundisi oyishoyo ukuthi uShembe wayazi ukuthi kunemoya nasemgidini esihlaselayo asophathi ihawu asophathi ishoba kodwa khona into ke esasingayazi ukuthi nezinto ezifakwayo lezi zinemisebenzi ethile ezenzayo lo bethi wathi ubhuthayi lohlaza uvika amandiki azidluleke kodwa lapho umfundisi ngoba ngisafuna uhambe nayo ngingakuphazamisi ngikhuluma le ndaba ke yokuthi namhlanje uBhombela kunezinto asinike zona namhlanje usuzwe emgidini uthe uthayi uhlaza uvuka amandiki abantu abanamandiki bathi wathi yo namhlanje usuzwe emgidini umuntu ekhalele emgidini ithi inkosi ilanga ngeyilanga umfoka ngubani umfoka siphamba umakhafulo ozala omphathe sitha nomguyo nabo bonke abanye uyagida babejwala ukugida ndawonye bake babona abanye amakhehla amabili avunule ngezinto engathi lokhuza amavolo babevunula nje ongathi amavolo bavuna ngathi amavolo ziyagida le insizwa ke agida umakhafula ajombe akhwele esihlahleni inkosi besithi iyambona ukuthi uphuma kulayini usewuke kodwa khona indlela lapho waphendula ngayo umakhafula uthi mayefika esihlahleni ufika uyaqalaza uthi
uthi wenza kwenyoni uhambelana nesigubhu nginyaka zakhe phezulu esihlahleni iyambiza inkosi ithi hambani nibiza ungubane simbuza ukuthi wenzani abiza ungubane afika goqe baba ngubane wenzani manje uthi hayi baba bese kulahle ukhiye bengiyofuna ukhiye khona isikhathi ithi inkosi mawugida ithi inkosi mawugida ithi makhona into ekuhluphile kakhulu nomgide senushintshile uthi makhona into ekuhluphile kakhulu uthi umgidi umthandazo ithi uyothi basugida uthi khona isikhathi lapho izwa khona yabo manje sengisemoyeni lapho ngathi ngisho nomshaya ibhodlela ungabi nandaba nayo uthi ngaleso sikhathi ke uthi obika leyo nto ekuhluphile oyithandaza ungayitholi uthi oyibika ngaleso sikhathi uthi uNkulunkulu uyokuphendula ngoba umuse emgidini omuba akasondeli emgidini akasondeli ngoba uphethe ihawu akasondeli ngoba uphethe ishoba masukubeke phansi utshela abantu ubeke phansi uphethe ishoba nje lalela khona ngishisaga umlomo ishoba lokusiphungela wena uphunga ngani masubeka ishoba phansi le itayela eyikhona zokuhlubuka bona insizwa zigida useyavulelwa umubi ukuthi akangene phela usubeka izikhali zakho phansi ugida kwakuphilisa abantu kwangakenzi ukuthi intombi muqeda ukugida bese zithi thini inamba yakho namhlanje abantu sebegida akuyona into yomuntu le into yasezulwini ingakho kuthiwa iyasina inyama yami emagqumeni ahlaza nemvunulo oyifakile yonke ihawu neshoba masulubeke phansi awusikhiphi ngani sinene awulikhiphi ngani ibheshu mfundisi iphoyisa lishayela umthetho ukuthi mawufake le uniform isigqoko awusikhumuli icathulo ngeke uyikhumule ingakho mokufikwa endaweni yasekuphambene sijwayele ukuxabana namaphoyisa ngoba kufanele kunendawo la kufanele akhumule khona ebesethi mokuqhamuka ukapteni uzothi ngi out of uniform sengikhulumlile nawe ishoba nehawu akubekwa phansi ngoba kunento okuyenzayo uma kungayenzi usufana nalabantu inkosi yabafika sebehlele emfuleni emdloti sebekhumula iMnazaretha okwamphatha kakhulu ukuthi basebexoxa indaba zabo uthi masisenhlangakazi uMnazaretha ukhunyulo enhlangakazi ukhumula ngoba usuphumile esangweni uthi usiyawukhumula umuye emfuleni uyawugqoka uzofika emfuleni uqeda ukugeza ubuyisele noma uthi uhleli phansi ubuyisele ngoba uthi le ingubo yensimbi silindele ukuthi isitha walinganisa ngesitha esabulala amasosha okwathi mebeza ukuthi ingubo yensimbi yashisa base beyikhumula beyibeka phansi kanti kulikhulu kuyibuyisela bathi bayibuyisela saphuma isilwane emanzini sabaqhobozela mfundisi sikuMarch siku1922 kahle asikaqedi 1922 kulonyaka leSabatha ake sikhumbuze abantu 1922 yilanga okwa 1922 yilanga unyaka okwafika ngawo ingilozi kubaba mkhulu entuthaneni ilethe usuku leSabatha njoba kuyiSabatha namhlanje okwathi meqala efike limemezele enhlangakazi kwase kuba khona amadoda ahlubukayo angazi engathama swathola amagama kunamagama impela amagama abantu abahlubuka abosikhumbuza kwathi noma sekubuyela ukuphakameni bafika impela kwahlubuka kwathiwa uShembe usibuyisele emumva awu kanu yahlubuka ngempela ngoba lafikele entuthwaneni wasefika limemezele enhlangakazi la waselichaza enhlangakazi kodwa sakhuluma kakhulu ngoJanuwari sikhulumela kakhulu ngoJanuwari kodwa sengisho kodwa kwehliwa nalo ngawo 1922 enhlangakazi esevuma ngoba waqale washo naye wathi ayi ngeke ngiyasaba nami ukuthi lento ngoba malike laphulwa iSabatha liyingozi ake ngithi ke okugcina uma sifuna ukubona igameko lokusukuma kweyishosha asingani pho angithi nezangoma ziyabasukumisa abantu yonke into khona into ayisho uJesu uthi
imanga ziyenzeka nakomubi ingakho uNkulunkulu umelethe uMose waqale wathi wenza umgilingwane wesefuna ukumkhombisa ukuthi owasezulwini umgilingwane ungena olwandle luthule ludidu ngoba noFaro wabalanda wathi hayibo nawe wabalanda nami la abantu bagcwalizwe abantu manje uma uFaro kwena abantu ababesukumisa ishosha uzoloku sitshela ngokusuma weshosha nokubheka kwezimpumputhe engathi kona ngene ezulwini lokho uzwa ngendaba kwaloyo ingakho ngithi akasinikeze idatabase ukuthi ingaki eThekwini ke ezulwini abantu abangeni ngokuthi ubasukume beyishosha bangena ngokulandela imithetho kaNkuluNkulu sisekuyona indaba yeQurani umprofeti uMuhammad wakwenza isimanga efika eMecca kwakuyidolobha elalini ubugebengu nje abantu bakhona babengakholwa bephila nje impilo nje lempilo nje yophara nje bakugcwele amaphara kodwa wathi mayisefikile azange asukumise ishosha kenzangani isimanga sokuqala asenza washintsha labantu bayeka ukweba bayekani wabafundisa ukusebenza indaba ixoxwa womunye owathi mayifika hawu bayafika kube nje abantu bazothi bafika mhlambe emtshebheni kanje hawu amatafula emtshebheni wonke ayihlalele nje abantu asibaboni bapha abantu nemali ematafuleni ihleli labadayisayo bayazwa kuyahlatshelelwa ngale kwenzekani ngale bahamba bayobheka bafica abantu baguqile ikushonwa kuyavumbuka kuyathandazwa bahamba bayibuka lento babezobheka yena umprofeti bazwile kuthiwa sekunomprofeti ofikile la hawu isimanga abantu bayamangala ukuthi khona abantu abashiya imali ematafuleni abo bashiya impahla zabo bahambe bayothandaza kungebi walutho ngiyapi la mfundisi uyakhumbula ebuhleni ngiyake ngibuyele ebuhleni uyakhumbula ukuthi icathulo beyishiwa lapho ugodweni yebo kuyinempa kade ukhuluma wena neyikhwama kade ukhuluma ekuphakameni uthi beyishiwa phansi lapha ngaphi ndangene phansi kwesihlahla shiwe lapho ngoba kwakuthiwa kwakulandela umthetho weSabatha othi akungenwa nomthwalo kulelo sango kodwa ubuyifica impahla yakho iphelele nasebuhleni abantu bebeshiya ikhwama enzansi bakhupho angikhulumi phansi kwesihlahla eoffice ngikhuluma enzansi la sekune ranking khona bashiye lapho bakhuphuke baye phezulu basabathe babuye bafica impahla zabo ihleli kungekho umuntu ogadile akekho ogadile icathulo zakhe zila konke kuphelele konke kuphelele bahlonephi labo bantu isimanga ke leso esasenziwe ushembe ekwazi ukuthi abantu abebi abantu namhlanje kuthiwa shiya umuntu edokodweni leli likhiwayo kuthiwa shiya umuntu phakathi ngoba ungase ufike ligqekeziwe sashonaphi lesimanga ukuthi ukwazi ukushiya impahla yakho eminyanga ingathathwa umuntu futhi Indaba ungatholi into umuyitholile phansi umuntu iwe kuyena uyihambise kubaphatha kumenyezela u4000 kuthiwa umuntu olahlekelwe imali akeze sikhule kunje nazo-ke imanga zasezulwini isimanga leso ukuthi kunohlobo lalela esinye seyimanga siyabulala unkosikazi ufika enkosini ilanga udonswe yimanga akamazi uNkulunkulu abantu abathanda imanga imvamisa abamfuni uNkulunkulu unkosikazi kuboshwa ingane yakhe ithi inkosi mayifika lo nkosikazi uthi baba umntwana amboshiwe unqunyelwe intambo ngiyacela unqunyelwe iminyaka ngiyacela ukuthi akhululwe ethi inkosi hawu nkosikazi awuyazi le ndaba ethi okuboshwe emhlabeni kuboshiwe nasezulwini bokunganjani umntwana wakho umvumela aboshwe ukuze aqede isigwebo sakhe la emhlabeni angabe salifica icala ezulwini uthi unkosikazi baba ingane yami yona yodwa ngiyacela ukuthi iphume ithi inkosi hayi inkosikazi yeka ingane iqede icala la emhlabeni
ngoba indaba yeyimanga njalo ezinye zeyimanga esinikwa zona ziyasikhipha ezulwini ezinye ziyingozi kuthina lo inkosi akhale lo nkosikazi angafuni ukusuka phela inkosi kulungile ngoba kucela wena hamba ke ingane yakhe izophuma yaphuma ingane yakhe yathi iphuma yahlala insukwana yayimnqumo unini bahamba abantu bayobika lo nkosikazi babo obezombika ingane ephume ngomthandazo wakho imnqumile unini uthi ayiphumanga kahle leyo ngane unina ogcizela ukuthi ayiphume noma singumchazela ukuthi le ngane lapha nje iyokwakhiwa ukuze ithi mayiphuma iphume kuyobulawa inhliziyo yesilwane kuyona indaba yimanga hey mfundisi Dabulelo ayisenye leso ayisenye indaba okay mfundisi isikhathi ngiyabona sesilimele ngithi le ndaba le yayithi kunendaba enzeka phakathi kweRussia neUkraine kulezi insuku manje kunendaba ngithi khona la ehlabele intshumayelo zenkosilanga kodwa ngizoke ngiyibheke la ithi khona inkosilanga uNazaretha beyohamba kuze kufike eRussia wayithini uShem kukhona indaba futhi kodwa ngoba isikhathi asavumi kodwa uNkulunkulu mayivumile ngesonto ezayo soyikhuluma ngeRussia nobuNazaretha ngicela ukuthi ngibheke la ku Facebook inanda 88.4 FM bayakwazi ukuthi babhale lapho WhatsApp futhi yami number ngoba ngibona lo wala ekhaya usebenzi yami number 0760543833 0760543833 ungakwazi ukuthi uthumele uWhatsApp noma ivoice note ake ngibheke la ku Facebook ukuthi abalaleli bethu bathini singaze sihambe singasa dlulanga sikhombisa ukuthi sihleli nabo abalaleli nabo bakhona abalaleli bakhona le majozi likhozi amenze ezivukile nathi bese kuba uphakamani siphandla Zuma uthi amen ubheke lakhe Rafael amen iSabatha elihle kuwo wonke amaNazaretha hawo sithi amen Rafael Musa amahlobo omgobhozi amaNazaretha sekumele alime afuye adayiselane wodwa uShemba wayikushilo nje wayisho njalo umbuzo ukuthi kudalwa yini angakwenzi lokho hayi ukuthi sekufanele akwenze ukuhlubuka akakwenzi uShemba wayishilo umbuzo sekutheni yindaba angakwenzi impendulo ukuhlubuka asuphendulule mfundisi aphinde yena futhi umusa amahlobo omgobhozi athi le majozi likhozi kakhulu into yokuqoshwa ubekele izizukulwane kushuthi ukhuluma ngalokho esihlangene ngakho la nangu futhi le majozi uphendula yena umgobhozi la uthi mgobhozi mahlobo khona bayafundisa impela musa amahlobo hayi ngabe ngisayikhuluma kakhulu i-conversation la phokuhle mbambo uthi amen masethi uthi amen siyabonga xolani sangweni bafundisi bami uShembe uthini ngokuhlabela nokubuyisa imphefumulo yabantu abangasekho sinokudideka ngoba kubuye kuthiwa asibanikelele bengithi siyishilo leyo mhlawumbe uphapha angesifuna ilanga sibe ibe nohlelo lwayo ngoba ayona into engayiphendula ngesikhashana hayi asibekele olunye usuku sangweni leyo uyena futhi usangweni la uthi sanibonani basakazi bami ngiyalithanda kakhulu uhlelo lolu lusibuyisele impandeni zobuNazaretha kunento engididala ukuthi uma kukhulunywa ngesandla esisebenza etoilet ngesandla sokudla ungayishintsha yini ingane isanda kuzalwa inakweni ngesandla esisodwa ungayishintsha yini isandla inakweni ngesandla esisodwa ukuze lesi esinye isandla singakuthinti ukungcola kwengane ngoba isandla sokudla hayi ubuzo olunye udaba la sikhuluma ngokuyisula etoilet inhlanzeko isizulu sikhuluma ngenhlanzeko akuyona nento engathi ukukholwa noma isintu nje kuthiwa siqanjiwe isandla kwathiwa isokudla asiyingemuva nalapho nje baba kulo kakhulumayo ukhumbula ukuthi emndenini eminingi
eyenza imisebenzi yokuhlaba. Yes. Isiphandla kwabaningi kwabesifazane sifaka ngaka left ngoba bebasula izingane. Impendulo nje leyo. Kwemize eminingi ifakwa ngaka left. Wavele wahlala kuyona mfundisi. Ngoba umsebenzi wakhe vele umuntu wesimama ukuthi ingane uzoyisula. Ingane kufana nengane ezelwe ngeSabatha noma umuntu ogulayo. Uyakwazi ukuthi makhona into akufanele afudunyezelwe wena uyagula lo muntu. Fanele umnekele. Ngoba manje unomehluko inkanzeko imfundiso yenkanzeko eqondene nawe. Yes. Nanokuthi ukusiza umuntu. Enye into le ngoba usuke wenza okunye uma uwashina bwini uyalwasha phela ngezandla zombili ngezandla ngoba kufanele ukulwashe isobala leyo sangweni. Mfundisi isikhathi sethu sesilimele kodwa ake sibonge komdala weinsuku okwazile ukuthi asiphe ithuba asithembe ngomsebenzi wakhe. Hayi ngoba sihleli lana njalo abantu bacathi ngoba siyazi. No ayisa bakhona abantu ekuthiwa izazi baze babizwe ngosolazi bananamajazi abatholile ezemfundo okufakazela abahlala iminyaka okufakazela ulwazi lwabo thina sinawo nalawo majazi sinawo imvula asinawo nalawo majazi anginalo nelemvula. Manje kukhona abantu abawosolwazi thina sibona osolwazi kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni ukwazile ukuthi asithathe asibeke la ukuthi asikhulume indaba yakhe esingazi ke noma siyibeka ngendlela yini kodwa uyena uNkulunkulu useyosithethelela makhona la sibeke khona kabi uma kukhona futhi la sitshekise khona kungangena endlebeni zabantu kungena ukashembe kuphela okuyikona kufundisa hayi ukwethu. Mfundisi asivalelise sivalelise ngokuthi sikhumbuze abantu ngolesine akuwona uKhisimusi ngolesine mhla ka10 sizobe sibuka uhambo losizi nolenyembezi indoda iphuma nebhuluku elilodwa bungafanele simbathisane sodwa sinikana izipho bokufuna simnike inhliziyo yethu simnika uthando ngokwenza kahle asimbathise yena sizaphinda sihlangane uNkulunkulu mayivuma ngesonto elizayo inamba engitholakala kuyona 060 61 31 515 060 61 31 515 mfundisi uMhlongo inkosi yomsa inibusisa. Sikhumbule futhi ukuthi unyaka lo okwafika ngawo iSabatha. Yes ingakhohlwa. Nangawo umhla ka10 March sikukhumbule lo 1922 sibonge futhi ukuthi uNkulunkulu wasilethela iSabatha usuku lwentethelelo unyaka wonke nje itimethi gijima lapho nje kulonyaka ukuthi unyaka weSabatha unyaka okwafika ngawo iSabatha iyona into enkulu engabe siyayibonga uNkulunkulu le asipha yona emazulwini. Uthaboka Sambothi le uhlelo sikhumbula ekuphakameni nanda 88.4 FM. Inamba yami ke is 0760543833 0760543833. Siphinde sibonge futhi ke kwesibambisene nabo la ikhona insizwa yakamandla kade sifundela namhlanje isifundela nezincwadi isekile kwesikwenzayo la isivulela incwadi uandile umfoka Dlamini uyena lapho umdidiyeli wehlelo technical producer wethu sikhuluma nje emoyeni siyazwakala uyena ophethe zonke lezo inkinobho osenzela zonke nje uxhakaxhaka lobo bukhona uandile umfoka Dlamini nayi imbongo esesiphuma ngayo ke manje sithi inkosi mayivuma ngeSabatha ezayo siyophinde sihlangane futhi inkosi yomusa inibusise.